Pinia bang nili nali tumafan Diphu Medical College along pen notification alo mate interview a notification APHUTHAK sila bangso a video lo nali tum han than pachini ponik po lapen details mate klarda kalam kai ke ason sinali tum la bangso video alo si thek ponong ekpo tangte aprang si kardom kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nali tum jong sila bangso YouTube channel on ka homri milang pole ka chingon pen subscribing on lapen adung has tame bell ardon thekloi odak tame nali tum berik denon la la pole munon pinili ajada son lela bangso YouTube channel on upload tame nali tum a mobile on notification nali pen nali tum birta kachini da prang afano la penali tum jong si nanta telegram channel long join jelang pole labang so video description long stame telegram channel la link ni lipik de lo dak ber penali tum nang join dun iktam lo tang de pini labang so interview notice APHUTHAK le pathiek pen chethan pononang lapen lang pononang lapen nili long do notice alo labang so notice alo ICMR project interview APHUTHAK sida ke tok pono lapen kedam tang principal cum chief superintendent mate Diphu Medical College Hospital Diphu lapen under Society of Medical Education hin pen woreng warsai APHUTHAK paklang pon iglo hala bang so woreng warsai ka paklang along stapenang anabang phua bang phiatum bangke jogdun iglo lasipini bangen nililong notice do labang so notice labang ke interview a notice alolo lasinon details lang pononang komantua por lapen komantua det malabang so APHUTHAK le non pathihek pen chithan pononang penangli tumjong se sonson awring warsa berta karju longveri pulote karju longveri aphanali tum labang so YouTube channel labang kenali tum subscribe ikon la pena dung hes tame belar jan thekloi hodak halabang so dim tame nali tum beri denon la lopote munon finili ajada son lela bang so YouTube channel long upload tame nangli tum amobile long an notification nangli penali tum birta kelong da pranya phone tangke non dak copy PC la bang so notice lo long ke tok ma la bang so APHUTHAK non pathiek pen lang ponang la pen chethan pon lo nang la pen la son lo da notice for ICMR project interview afano with the reference to the advertisement number nalitum thek long ikpola screen along advertisement a number abang ke la pen date Diphu the 30 May 2023 it is the information to all concerned to be eligible candidate that's work in interview material written test for requirement by arrest force of contractual basis for ICMR sponsored project at Diphu Medical College and Hospital Karbi Assam has been scheduled of the following date time and venue as so below daksikadu kavi details bangkedak abersi tokpon ikthailo non chithan polonang la bangso interview adet lepen a time le lapen lason lo la pu nat banali tum thek pon long pot dak bangke apos amen lo number 1 along media social worker mat MSW lapen ingsia bangke research assistance lapen number 3 along bangke project technician 3 lapen number 4 along bangke data entry operator lapen number 5 along bangke multitask staff mat MTS dalo lapen adet bangkedak non kiwangji 16 June 2023 lo lapen adima bangke nali tum dak thek pon long ikpo adim lapen apora bangke time and venue nali tum dak thek pon po reporting time for the candidate is 9 a.m. save an interview written test cell start from 10:30 AMC tok pon po candidate kitogi abang po bang phiatum 9 a.m. si palidam nang po adim lapen hala interview mate written test and ponzi la banke 10:30 aporsi and ponpo adim la banke conference hall of the office of the under science administrative block along si avenue lo mate adim odaksi kinanglitum tokdam nang po lason no apen dake tok pon mang la anchor lo lapen there will be written test biba boys skill test the list of accepted candidates and rejected candidates will be available in the official website www.dmcassam.in labang so a website long nalitum dampens dami hodak a list bang nalitum long dam ikpo daken kapachini bang la son lo Professor Dr. Sumitra Hakjar principal cum chief superintendent Diphu Medical College Hospital Diphu labang so hin pensi labang so notice bangke olai paklang pon iglo lapen labangso copy bang copy alolo kunna nasi labangso copy kapile ma labangso details so dak bangke
lalo ki undun abang phu abang phitum madak eligibility mate kangwai pon ka select pon abang phu abang phitum nalitum dam pes tamela son la so por ating nalitum adimak aklong anpele dam ikon lapen nalitum tok nun ikpamin jalalo nasipini nili la sort information abang ke nalitum hanawan pi iglo nalitum stame theglong et puta hello stame nili bang kamat hathu theglong litum ta du uta helang lapin ka chin litum ta du uta helang pumasini lila bang so information stame nalitum hanangwan pi igdetla lalo nalitum labang so video kan maserun share igon lapen misen comment nalitum pi igon lapen labang so YouTube channel long jong nalitum na kahumri milang pulke chinghon pen subscribe ikon nasipini a video long mang nili non bang kang ton pon ignang pola sipina puthot ka preka video long lech tong thuna tange dume thak me kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nilhin pen kardom